بسکنن لدرسمه نوچگانی ما سرکان اینجا نهال استودیوی او به مرای همه زیادتر و مسئله به سرکان تخنه برنیقاش سرکان بخیر بی تو ذاتن درو جهاتی پروپاگانداین هل بجارتنین پارلمان ترکیه لدرسمه نه چاوا بروید شد. بله لدرسمه جاره که من بیکی هری زده پارتی کردی پارتی دموکراتیکا گلان زده تر زال پارتی دن حتی نه بتایبتی لناونده partiyeden zedetir berçevnake ve hendek mevcut karbej dengi partiya gela komari xaz CHP hendeki yani milmilane kırkaberiye ki gel Partiya Demokratika gelen HDP heye le navçan vekidin partiya dadu geçedanin veki navçan veki pertage u çemişkezege avanaj milmilane ki gel HDP u CHP u AKP avana her su mevcut karbej rekaberiye de لی جهان مسالم بهتر گرانی زدتر باز زدتر پشکری HDP yani jiberi زدتر بری ایسال yani هل بجارتنی ایسالده. باشه چه سوزه که وان پارتیان ده بو هل بجارتنان yani sözün kudretine halkı zedetir bandora xı bitaybəti لسر elewiyan و زازایان دیگه. بله. زیادتر partiyen ve deri partiya Kurd netiden, beji Partiya Demokratika gelen netide partiyendin ve ki ku geren ben seri, geren ben hilbijartın, ben duvarı Alevitiye de mehne gava babijin bu nümne mabeda pereskehan Kurdin Alevi cemkhane ta nahaji nay naskirin ve ki pereske ki dini jaliye devleti ve sözün bir rengidin le parecaran ev çencar ev sözanat edin le tenci bir kırın zedetir söz hitabi daxwazın Aleviyan yen bavariye wandikin beguman qala duvarı zamanı da zedetir Partiya Demokratika gelen ger ben hilbijartın sedide derbas bikin de her düzara ve Kurdiye kuluriyeti axafin kurmançki angoen be zazaki kurmancı de jibo o peş bikin de hem varekta pişkirbin derve yani HDP de Dêrsimê de peyamayı uli zedetir neteviye. Beli beli. Başa. Ya her düz yani merv dikarbej be hevredin şey yani her doğal yani. Başa. Şu HDP bixuji yani embejin Aleviye Kurd ev demek ki nêzîkî Partiya Kurd bi pêştir zêtir nêzîkî CHP bile elewiyan Tirkî divê helbijartinê de gelek nêzîkî HDP bûn wekî ev sendîkayê wan konfederasyonên wan nûnerê wan wekî namzedê HDP hat destnîşan kirin û niha em dikarbêjin ji CHP zêtir mêla elewiyan bi taybetî Kurdên Elewî li ser HDP yani. Başa. Serkan bi taybetî yani bigiştî pêgeh û bandora çepan لدرسمه و همون نافشین درسمه بگیشی چاوانه تو چاوا دید. بله. شغل پشتی کنکوژیا درسمه یعنی پر تمام کردبونه نه تنه لدرسمه لباکور بگشتی هات تپسر کردن یعنی ایجا پشتی کو سالی دست بکا شستو هفته وانا خواندکارن کرد چو زننگه خواندنه دیسان بیشن کو ساهشیاریه کی انرژیه کی دیسا درکتوله İja lüvede mecber ku nefşin şestu haştalı cihane bu perani çepkirili cihane berbela bu zal bu jiberwi xwandekar û aliye dinci Sovyetan hebu perqala mafe çarenû sedikir jiberwi Kurdan xwe nêzîkî çepkiriye kir lê piştî ku ew em bê Sovyet nemaje û çepkiriya hinek em bêj bi Kurdan ve zeliqî ma lê çepkiriyekî ger mesela hindek kesê çepkirî Kurdbuna Dêrsimê jî li gele pir zerera ütune lê tenê çepkirî hinekî Kurdbûnê meriv dikaribe jî dihêre lê çepkir bi xwe jî wekî saziyê wan mesela saziya ewkê heye DHV Federasyona Gelan Mafana Demokratik ewana vê hilbijartinê şaredariya li gel HDP cî negirtî bi ser bi xwe beşdar bû navenda Dêrsimê di vê hilbijartinê de namzetekî wan HDP ile Stenbol'e diyar kir ew jî her pişkirî HDP niha nav PKT HDP jî deyrin yani ji bilî CHP û Dêrsimê meriv dikaribe ji pêştir CHP hinek bi hêzbû ewan PKT'ên din û wekî Partiya Kedê û MHP û PKT'ên din hemû niha li gel HDP rêketine ve pek ve beştari bişartına. Ama roje ta çen raportşan sebaratına gor hatune ditine o ki dema kumkujiya Dêrsimê ana buya.
اوی تو باندوره که خو سال سر انجام این هالبجارتنان لدرسمه ده بکنه کم بگمان یعنی نه تنه لدرسمه یعنی مثلا اف نشانه همان دمی از وی دوباره بکم او گورا کو کمالیات فکرم پشتی یک شوان گوره کو کنکوژاسیو هشتانه که گورن کمیه یک کم جار باوای کی فرمی به برگر دوزگر و دادگر devleta Türkiye hat fekrin jiberko konkujiat u seri Dêrsimîyan hê tirsek berbelave ev wê tirsê dişkîne dema tirs dişkî ji partiyên navendiyê wan ki partiyên qerêzetir Kurdin wê derê ji ve digerin partiyên Kurdî yani ev bandorek ne tenê û ez wî jî bêjime Kurdin din jî dema hevgirtinekî çê dibe li başûr yan jî li Rojava bi giştî ne tenê Dêrsimê bandorekî erênî li ser dengê HDP'de ki bandorekî erênî sinerjiyekî ji ber ku çêdike ji ber ku Kurd yani sendromekî wan ê yekîtiyê heye yani kî wa dijî perçebûnê qal dike wekî enerjiyekî ji wan bikişîne dema qala yekbûnekî dike ev sinerjiyekî çêdike bêguman ev bandorê li Dêrsimê jî cêdî dike ji bo dengê HDP. سرکان اینجا گلک سپاس گو به مرابوی نوچگان